Muri Nigeria abagabo mirongo bari bafite imbunda bari ku mapikipiki abaturage bita amabandi bigabije imidugudu 5 yegereye umupaka wa Niger muri leta ya Sokoto bishe abantu babarirwa muri 40. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga mu Buholandi rwavuze ko Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire ashobora kuva mu Bubiligi yubahirije ibisabwa nyuma yo kugirwa umwere mu mwaka ushize ku byaha by'urugomo rwakurikiye amatora rwahitanye abantu 300,000. Mu Burundi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Agathon Rwasa ryaregeye urukiko rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga ku majwi yavuye mu itora rivuga ko yibwe. Aminata Diakate wo mu biro bya ONU muri Centrafrica arafasha abagore bafungiye mu murwa mukuru Bangui kurushaho kwakira imibereho yabo muri gereza. Naho muri Senegal sosiyete y'igihugu Transair yashinzwe mu myaka 10 ishize nta mugenzi n'umwe ifite kubera icyorezo cya virusi ya corona. Cyakora ikomeje kugurutsa indege zayo kugira ngo yuzuze ibisabwa.